اینجین سلامتی یکاتون خوبه؟ چه حال دارین؟ شما دیم برادرای عزیز همه کسا با پخش مستقیم این بگینه ما. سلام علیکم. خب دوستان برادران عزیز، اولا سلام خدمت به همه شما میرسانم، بعدا همه شما را خوش آمدید میگم به پخش مستقیم، به صحبت و چق گپ چق. سلام علیکم برات و علیکم بر سلام. خب خواب نداری نویسنده؟ انشاءالله خواب میریم برادر، وقت شوه خواب میریم کمتر همراه شما صحبت کنیم. یک غمای دل برو، یک گفتیم مگه پای غبار دل برو ری. حتی شما گام میزنم برادرای عزیز، بفرگی میبرو گفتیم مگه پا بفرگی روزی دراز کار بگه بیکار میشه، کمتر صحبت کنیم میشمش. الله هدایتت کنه برادر، دولت نویسندگی الله هدایتت کنه. التماس داشتم ننویسیم برادرای عزیز، یگان سخنهای ناجا ننویسونین. در اینجا زنها، خواهرها، مادرها گوش میکنن افیری ما را، کامنتاری شما را میخونن، خوب نمیشه، ایروی آداب نیستیم. یه بار پدر و مادرای خودتان فکر کنین، خواهرای خودتان فکر کنین، اهل بیت خشا و تورا و شخصای نزدیک شما. باشین، سلامت باشین. در پخش مستقیم قرار دارم، التماس زنگ نزنین، افیر میچسبه. سلام علیکم اسماعیل جان، امروز نبره مرا قروتا و آش دادی. زنده باشین، زنده باشین. امی شما با فکرم گوش تونده همه جا مانده. حلیم عبدالرحمنов امی اویلوی آمادگی آدما شما بدین، با فکرم قطع فرزنداتون بدین، زن و فرزنداتون قطعی و کودکا بسیاری بدن. امی جده چی موندگی؟ یا 6 کیلو بوری یا گوشت، با فکرم گوشتونه ایاتون برآوردگین. سلام علیکم اشان جنالو، ساز هستی، خوب هستی، خودت به خوبی؟ منم به خوب شدم. اکای امرلو سلام علیکم، خوش آمدی اکای امرلو. چه حال داری اکا؟ سوزا کی تنجا کی؟ بلیت جوکوسکی دوشنبه چانس ما اکا. برادرها برای بلیت التماس در رقم‌های واتساپ زنگ زنین. +7 921 771 5105 زنگ زنین، نویسونین، در همونجا جوابتون میتیم انشاءالله. خب با علیکم بر سلام، با علیکم بر سلام. اکا اسماعیل کدو بیریان داره؟ نه کدو بیریان ندارم. سلام اشانی مغز خوبه؟ الحمدلله خوب برادر. کدوم دشنام میکنم میکه زن دشنام نکنیم برادر. التماس بیاین در همه افیر صحبت خودمان نکنیم. نام همه دیگر بلاگرها را نگیرین، نسبت دیگر بلاگرها سخن ننویسانین، خوب نمیشود. گپ دارین روین در شبکه‌های خودشون گپ زنین، و هم کانال دارن، و هم گفتگو گپا نمبر دارن، نمبر تلفن دارن، نمبر واتساپ دارن. گپ دارین زنگ زنین، روین قطعی خودشون گپ چپتون کردن گیرین، چی گپ دارین گپشون زنین. در پخش مستقیم فقط صحبت‌های دوستانه میگذره انشاءالله. تمام میشه الحمدلله برادر جان، الحمدلله. سلامت باشین، خوش آمدین. سیلکه را نمونده درویم؟ نه نمونده، موزینه که اینه انشاءالله کی میمونم سیلکه را. کدام نفرایی که صحبت کردن سیلکه افیره در شبکه تلگرام خودم پارت افتم. همش شبکه تلگرام من دروین سیلکه افیر در همونجا موندگی. چه زمو سیلکه دروین همینجا قبول تون میکنم، صحبت میکنیم، چی گپ دارین همینجا گپ زنیم. شکرانه خدا افیر دوام داشتیم تو تماشا نکنیم. خب گپ ده سلامت. یک خدمت نویسنده. چی خدمت برادر؟ سلام علیکم و علیکم السلام.
ای دستت میاد چی خدمت ای برادر اکا بلیت میفروشیم بله برادر جان من اویاکاسا دارم اکا که جای وحدتی ای شهری وحدت از دهه سی میگن اجر و جور نیستند زنده باشه اجر و جور کرگی آدم زیام ساز هستی الحمدلله میشه و رحمت سلام اکا عکسی رفته است بله برادر جان حاضر اکا کارخانه منو مخم میکنیم موزی برو مدن کارگرا یادتش جواب دادم یادتش میجه مونده کارو باشه بود کنه میبرو میره اینمو روزش در کارخانه محکم با ای پگاه نصیب باشه اکسیا تا روز 14 دوام میکنه برادرای عزیز اکسیا اوش تا روز 14 دوام میکنه سلام علیکم برادر تخمینم پاوراتون به چند پول میدهید من پاور هستم 100,000 برادر قربانو میشناسی کدام قربانه دینا قروتاب نخوردم امروز مونده زنده باش اکا علی سلام علیکم اکا علی چوکری اکا علی خود دائم بعد ساعت 11 شب بلد میگم بعد ساعت 11 شب قروتاب خریمش چی ولم جای آدم نایستانده که نویرم امیروز رفتن آش قروتاب خوردم به فکرم هوایان گفتم شونه که گوشت گفتم که گوشت امیر موندگی دیگه جواب ندادی انودی ول جواب نویسم بو میگم تا همینجا امیروز یک برادر همراه فرزنداش و اویلش اومده بود 5 گودک قطعا گودکاش قطع بودن بسیاری بودن خلاصه هوایو گوشت خریدین گوشتشون در همینجا مونده گوشتشون آیا چون برو اومده گیرن برن یا پاکت چند 6 کیلو 3700 короче بسیار بوده خلاصه 3000 چند قبل گوشتشون موندگی برادر گوشتون آیاتون برو اومدگی اگر هم افیر من دروین یا هم افیر دیده سوشن گوشتونه در خلده موندگی هم پگا بیاین گیرین کی بو وایران نشوه پگا بیاین گوشتونه گیرین سلام علیکم اسماعیل 15 انور سوچ دوشنبه چنده برادر برای بلیت پیلوس 7 921 771 51 05 همین نمره اویاکاسه اسماعیل توجیکای در همین نویسونه جواب دونتیم نویسونده گوشت چند سمای گوشت برادر عزیز از 570 سوم سر میشه میبرو میره تا بالا تا 780 سوم روبل گوشت لحمش 780 روبل میشه با کروچی جا با گوشتی گوسپند هسته گوشتی گاو هسته گوشتی مرغ هسته مرغای خانگی دست کش هسته گوشتش گوشت با مرا روانش کن گوشت او مرده که چقدر روان میکنه برادر جان گوشت او مرده که چقدر روان میکنه سلام علیکم برادر حالا باکا و علیکم السلام شما بده نه با فکرم همین گوشتون مونده در همین جا در همین کارخانه ما گوشتون مونده همین روز گرفتن مونده رفته اینجا اینا گرفتن همونجا موندیان در همون روی تریبونه آیا اینا رو هم آیا چون برو مدر خیال کردن شما گرفتگی اوجا اودم طالپا بود که دسته اودم چقدر طالپا بود گوشتات کاسکنه فلشه پارتو نمرو میشه واقعا جان چی که اولی گوشت چند کیلو میبره گیر در ترازو ما گیر در ترازو ما صورت گیر چند کمیشه مقصد اولی نمرو همی قصاب ما روید میکنم قطشگاه زن گوشت بای کنه که ترازو دا میمونه نشانت بتید چانس میشه مینوس میکنه پولشال میگیره با کسی چند کیا سن مایل اوزی نمرو تا روید میکنم چکنه گیر نمرو اما کرده این نمرو چنده یکی این نمرو تو نه بروماد فقط عبدال بروماد تموم نمرو تا گو 906 اولی همینود که نمرو تا نگیره تمام اکا این نمرو تا گرفته اوزی زنگت میزنه اکا جان اما صدای اما تغریه کداکو خوش رفتم بخشش اکای روز طالپا به حد بسیار بود دیگه من راسیگا رفتم توندم دیگه احمد ندادم خیلی تمام 100% باشه خوش اومده اکای برو دیگه مایل
خب الو او акай раҳим ман дар эфирм акай раҳим дар прямо эфири ютуб гап застам оз номрои муртазои бачи исмоило менависонам та ҳавайда занзан гавзан билетҳоро мебина ҳамаша мегата номрои авиакассама ҳавай айда авиакасса оз роид мекунам ҳавайда занзан ҳамаша гавзан ай прямо эфир буром ба худам занг мезанам гав мезанам давай салому алайкум бародарои азиз номрота роӣ ки нависонда номром +7 921 771 51 05 беси ман ҳамиҷа дар прямо эфирм номрома нависонам ба шумо ҳамин номрои мана авиакассамай номрои авиакассамай карочи ан ҳамин номри авиакассада метонен мақсад занг занен суҳбат кунем қатӣ дар ҳамин масъала али ҳамино саломат бошем бародар ҳазор раҳмат салом ака кор ҳастай ман бекорам питерда сум дар кора чӣ кор мебиёй дастит бародарҷон чӣ кор мебиёд чӣ кор карда метавонӣ чӣ кор боша бояд чӣ кор бошад авиакассаи исмоил тоҷик инҷа нависондум номра хоб ватсапам аст ватсап аст хоб салому алайкум бародарои азиз ин инҷа бародаро сахранид кардам ин номер авиакассаи исмоил тоҷикай бародаро салом алайкум брат как дела брат ты настоящий мужик наци помогай дай бог здоровья всегда на работу тоже спасибо исохон спасибо брат номерои авиакасса дар поён нависондум салом алайкум хуби саломатӣ хуба мешава алҳамдулилло созум хубум бародарҷон шукр раҳмат саломат бошед салом алайкум нависондаи сорбонҷон ва алайкум барсалом исмоил чӣ ба ман фақат медуром салом менависам фақат ҷавоб наметиҳӣ ака исмоил боз салом алайкум инак ҷавобат гардондам боз ака исмоил я тағоим дар питера ягон одами бахуат бошад депортш куна 100,000 метр вай чӣ ба тағота депорт мекунӣ чӣ вона мехони нависонда хондастам ку ака исмоил номро тароӣ кун ина номрои авиакассама дар поён нависондум бародаро кадом нафарои дар чиптаи ҳавопаймо дар кор боша ба тамоми рӯи дунё фарқ надорад ки ҷо билет мегирен иними рақамода метонен любой время занг занен чиптаи ҳавопаймотона мегирем роҳӣ мекунем ё ин ки нависонен ай ки ҷо ба ки ҷо сафар карданен нархҳоро мегӯянд ҳамаша ва кадом нафарои пересечени граница карданиянд через челябинск ва через самара нархҳои билета агар пурсиданӣ бошен занг занен шуморо ҳамин пурсидан гирен нархи билети поезд дар россияда кадомеда билети поезд дар кора дар россияда шуморо метонем пурсидан гирен они шага салом алайкум ва алайкум ассалом ака исмоил ош чанд сум шудака ош 250 рубл бародарҷон салом алайкум ва алайкум ассалом падар 10 сол шуда намерам одам тағоиқчай хеле намега бародарҷон гарчанде ки чӣ корае боша набоша вай барои ту тағоай марҳами гурай ҳукми тағо салом алайкум чокар апаҷон нағзи созӣ мешаст чокари сарта зада чи да чизе назадам сармат ай нервира чи ман дубора бет кадагим як ду ҳафта касалҳо будам амирӯз биромадам хулоса амонатӣ дама ҳаста то мехнам беташвиш ама садай апа мо ягон чӣ нагуфтем ба ҳазрак ба беташвиш ама садай тамом любое время бе майли салом хуби саломатӣ алҳамдулилло меша ака исмоил бародари исломӣ ҳамун бародари ҳамеша бин видеоша кадом бародара боша бародарҷон салом чӣ мехонӣ хондастам бародарҷон бародаро дар шаби видео карда намешава охи кадом одамое ки гум шудагианд бародаро ман ними телефономда бовар кунед чанд та одамои гумшудагӣ ҳастанд ки
باید ویدیوشون کنم چنین زور میرسیدگی کردستم الحمدلله بو میکنم. سلام علیکم و علیکم و سلام برادر. چی نویسوندی؟ چی اسمس نویسوندی؟ با دلیل کردی. خب زنده باشین، زنده باشین همه کسا. شما دنیا بار دیگه همگی خوب هستین؟ سلامتی برادران. و علیکم السلام. سلام علیکم اسماعیل. سلام خورشید تاجیک براتشکا بگوش. براتشکا کی باشه خورشید تاجیک؟ اکا اسماعیل تو ساعت چند کافه کار میکنه؟ تو ساعت 11 شب کار میکنه. امی 10 نیم 11 میخه. الکای محکم کردیم کارگرا را دوتش جواب دادم. انا اولی خای گوش فروشو امی جان باید محکم کردسیان. اینجا امی یا نفر دیگه موندگی برای پگت زکاتوفکا میکنه. آش پشت برای پگت زکاتوفکا میکنه. تمام کارخانه گویا محکم شده ازی بو ای پگو ای ساعت 9 سر میشه تا ساعت 11. اگر آدم باشه در کارخانه آدم ایستادگی باشه تا ساعت 1 2 3 شب میستیم، ولی اگر آدم نباشه محکم میکنه میریم. اکا اسماعیل سلام علیکم. خوب برادر میشه رحمت سعید دودارف نویسنده. اکا اسماعیل رمضان نمیدونم برادر جان. اکا اسماعیل برادر تلفن توار دار. تلفن مینا در پیش ما واتساپ دا زنگ زن برادر. واتساپ دا در باره پتن گپ شپ چخله نمیدونم. مال خودم رفتم پتن ما سپردگیم ان شاء الله روزی 20 گفتگم. ما با فکرم روزی 20 باید رام پلچات کنم. نه من داکمنتم هم انولی رو باشدگی بوده اثر نه داکمنت چوکر سانگالی بوی سوستنجی اون ولیک تا سانگالی ولیک تا داتانی اول چی بان او رشود کبان دایی پیش نبان. سال اکا یگان آدمی بقواد باشد نمیدونم برادری کارو من نمیکنم. همشهری بلیت برادرو برای بلیت در واتساپ نویسونن میبینن جوابتون میتن. التماس در واتساپ صحبتی دوستانه رفت سجا همه ایکور بیرون میشه میبرویم ایکور پرامو افیر میکنم تا شما کم تا صحبت کنم بفرگیم برویا با همین خاطر چخ چخ کنیم در اینجا. چی گفتین؟ اینقدر صحبت کنیم صحبت دوستانه کنیم. اگه نشاطی بلیت برادر با در واتساپ نویسونیم با نشاطی بلیت میبینن گاوتون میزنن. نه برادر جان رد مینه اسی کورا من کارا نمیتونم. ایداسی من نمیبیایی کار برادر جان. اسماعیل تاجیک سن پترزبورگ برلین چند پولای برادر در واتساپ نویسون. در واتساپ نویسون حتما میبینن جوابتون میتن. خب استالوویت تافی زارچنده. تافی زارچنش چیه برادر علی ولیوف؟ تافی زارچنده. تافی زارچن چی باشه؟ فایز بودیو میرون جاتون که میبیان الحمدلله میبیان. خاله گفت چی میگه؟ گفتن میگیره چیزی میگه من گفتن گیره اخی. حالا که مردم هم میدونن که چگونه انسانای همون کامنتاریاش خودش خونه آدم به عقل باشه هم قرار میفهمه. اسماعیل دودار امیر ریشه دستر کلی بابا جان چسبوندی. و خودش اپراتسیا کردگی موی سر چسبوندگی موی سرش برو اومده ویژه یا 2 ماه پس بابا جان 88 پرچوسکا قطعی میگرده دیگه کال نیست. و اکا اسماعیل سلام علیکم. بر وقت اوجین کرده پیشت خوله او اوجین کردم با بر وقتی اوجین کردم. اکا بلیتی والگاگراد شنبه میفروشن اکا پویز؟ بله میفروشم برادر جان. بلیتی نه والگاگراد پویز فقط درنی روسیه دا میتونم فروخته بیرون روسیه نمیتونم برادر. او بلیتی والگاگراد پویز شنبه رو و یا ایامو جدی وگزلی همو جمیرای میخری. بلیت بخته 15 دکتر چانسم باشه. نشد بلیت برادرو در واتساپ نویسونن التماس. اکا ای کار اومدی یگان چی نمیخری اکا خوردم کو بچه نخود یگان مودم نمیتونم میکوره کرا برادر جان. سلام علیکم اکا اسماعیل. و علیکم بر سلام از درون شهرتوز برادرای درون شهرتوز میگه سلام نویسنده سیم سلامت باشین. سلام ما را به تمام برادر و خواهر و اکا و دادر و همه مردم شهرتوز رسونین از درون پیته. زنده باشین همه کسا. ای براد اگر می چسبوندن تستر آدم میشید. سلام علیکم اکا اسماعیل. زنده باشی. زنده باشین برادرای عزیز. هزار رحمت. سلام اکا اسماعیل. ساز خوبی سلامتی خوبه همه کسا سازم پدر و مادر سازه الحمدلله همه خوبه. سلام علیکم. پتن باشه ترداوی دگاور ابیزاتل نه؟ بله ابیزاتل نه تا 2 ماه را وقت داری باید و دومله نشه بری در همون فمس پر اگر کی نکنی پتن تا انولی رو بعد میکنم برادر عزیز. این با میدونستگی من اگه نشد حجت برادر با خوبتر شد ما میفهمیدگی را گپ زنه من
او قدر نمیفهمم، فهمیش ندارم درباره همین حجت نگاری، درباره حجت ها او قدر گفتگو گپا نمیفهمم. примерно я روز چند سو میویا که الله میدونه ای چیزا او خودمو گفتگو گپا کارگران این چیز نیست که من در پرامو افیر گپ زنم برادر عزیز. شکرانه الله نازنین بینو نمیمونم روز روزی گفتگو گپا گشنه نمیمونم. چه هم یک قطی لایموت یفتستیم خوردستیم الحمدلله شکر به همش. روزش میشه کار میکنیم، روزش میشه کار نمیکنیم. این دنیا هم خیلی برادر هر روز گفتگو گپا توی نیست که حول آخری. سلام اکا اسماعیل ساز خوبی سلامتی خوبه همه کسا سازن پدر و مادر سازه فرزنده خوبه میشه الحمدلله همه خوبه. اکا اسماعیل ابه چی بود همه چی بود برادر جان. سلام علیکم اسماعیل 1 کیلو کازان کباب چند پول جواب ده التماس. 1 کیلو کازان کباب باز توزر کیلو قطنه فروختیم برادر. 1 کیلو گوشت برادر اگر گوشت لحم گیری 780 سوم گوشت چی انا 630 روبل استخوان کراچی با گوشت هست اینجا با استخوان خالی 580 سوم هر خیلی کیلو گیری اگر مثلا کیلو قطعه گیری با یگان سوم دیگه دباید میکنی اینجا بیریان میکنن میتیان تا خیلی شم هست خیلی موازنش هم هست. اسماعیل اکا همون بچه گم شدگی اگه خبر نیست چندین بچه های گم شدگی علاقه خبر پیدا شدگی خبر شدگی کدام شو میگوی. خب سلامت باشین اسماعیل جان بچه چقچقی بودی آفرین سلامت باشه اکا هم بچه گم شدگی برادرها برای آدمای گم شدگی التماس در واتساپ نویسونین نام فامیلشون سال تولدشون همه معلوماتشون روی کنین میبینیم برادرها. خب ابد چی بود نویسونده برادر ابد راستی گپ من شوربا خوردم. اسماعیل یک سوال ممکنه 10 سوال ته بوس اکا سازی میشه الحمدلله اکا 3 ماه پیش مرا گردوندن من نمیفهمم برادر جانای عزیز التماس نشاطی کارای حجت نگاری و قانونی من فهمویش ندارم در این مسئله التماس سوالم نتین اکا هم بچه کدام بچه را میگفته باشی برات سلام علیکم التماس جواب ده ویدیو ابرشن کن در برای دست فچکو در مسکو تاکسی میزنن در هفته 2 تا شد در پیش ماشین زد یک چه گاب نیست ان شاء الله. اکا همو بچه گمشدگی نکروز حق خیرلوی برادر جان میگه چند بار شد نویسونده سی در واتساپ نویسون کدام شه میگی آخه چند کس گمشدگی من نمیدونم کدام شه میگی در واتساپ معلوماتاش روی که میبینم جواب بتم ان شاء الله در بوری کدامیش گپ بزنی من نمیدونم آخه اینجا چند کس من ویدیو کارگیم. او برادر می آدم چه یک گپ 10 بار نویسونه همی خیلی نغز نمیبینم که هم خیلی آدم التماس یک گپ 10 بار ننویسونیم برادر عزیز التماس. دختر ایرانی میخواد با شما در افیر صحبت کند در برم نشسته است الان. من نمیخواهم در افیرم همراه زنها صحبت کنم التماس همین گپ رسانشم. الحمدلله اسماعیل به خفگی چند بار من نویسیم اسماعیل سازی مگ متفید نیست سلامت متم علیک نمیگیری برادر جان شما 242 نفر این در پرامو افیر آخی من یک خدم طاقت چنی زورو میرسدگی خونده استم جواب داده استم برادر جان چنی همین سپید میکرگیم التماس سوال تنویسون چی سوال داری میخونم ان شاء الله جواب میتم. اسماعیل مرا تاکسیستای توجیک در سمره کیدات کردن چیکار کنم کدامیش شعر الله زنده باشه سلامت باشه نر یک زن کلون نویسنده خدا ازت نمیترسی. اکای رمضان خالق چی گفتستن اکا برادر چیزی میگم میدان ایوای من گفتن گیره خواهی منش صحبت کنه رمضان میگه فلان شکل من امروز تلفنش کردم یگان کس من تلفن کردگی نیست من براد باید تلفن کردگیم تلفنای من نمیبردارم من باید چند بار تلفن کردم و 4 نمونده من نمیدونم چی کرده تلفنای من نمیبردارن. استخوان برای بپولو چنده استخوان برای بپولو بپول. سلام علیکم اکا جان مسکو دا میگن قروتا بس کجاش ده اکا جانش نمیدونم راستی که اکا اسمال زنده باش اسمال دا اوش دست افکا دوره برنی پیتر یاندکس خطیم روی میکنم برادر جان ماشینی دست افکا میکرگی ندارم خودم یاندکس خطی دا میکنم اکا اسمال اوش نخورده سیکو اوش خوردم تمام کردم اکا اسمال زنده باش سلامت باشین. ای اپا همین شوربا داری
як гӯшт набардор. Мана нигоҳ, як косада бардор, аммо овшаву ягон карточкаву як карточкаву як сабзӣ мондуришта тамом. Аммо овша бардор, иқа ови шӯрбохӯрон. Салом алайкум ака Исмоил Созӣ. Салом қурутобхонаро бераҳмаш. Саломат бошӣ, саломат бошӣ. Ака айси миган мешӣ? Бале, ман айси миган мешем. Салом алейкум Исмоил, 1 кило казанкабоб чанд пул? 6 бо. Бародарҷон, нависондам 1 кило гӯшт 780 рубл лаҳми холиш. Бо ҳастаи гӯшти устухондор ҳастай 680 рубл. Бо ҳастаи устухони холӣ ҳастай, устухони қабрғакдор ҳастай. Баъз зависит аз шумо мекуна. Бародар, агар казанкабоби хурд магӯи, 1 порсуш 400 рубл ай. Фаҳмидӣ бародар? Мебиёем 1 порса гуфти ӯ гапо кило мекаши, чанд порсе дар кор айта ҳамаша як тавақ да бор мекуна метинта. Агар гӯӣ ки гӯшти холӣ бирён кунам, гӯшта мехарӣ мебиёрӣ, ё ки мехару мебиёрам чанд сум меша платид мекунӣ, ҳамун гӯшти ҷошта бирён мекунам, ҷошта метинта. Казанкабоб порсуш 400 рубл ай дамо. Қайлаи холӣ, гӯшти холӣ 500 рубл ай. 1 порсуш. Ака зинда боша. Ҳиҷома чанд сум? Ҳиҷома 2000 рубл. Салом алейкум айзанако. Метарси? О, беҳад метарсам. Кияй ки айзан натарса. Ҳаминҷа лӯбойти айзанаш метарса. Шӯхӣ мекунам. Бой раз дар лақапи ҳави гапа. Исмоил бира хора, саҳар биё, барвақт корхонаро ҳуй кун, марди биёян, ягон чихра. Гап нест. Ака Исмоил хати. Не, ака Исмоил хати духтарои Эрон гап. Астағфируллоҳ. Тёплистан, Қуртоб. Намедонам ман Тёплистан рафтагим, нарафтагим намедонам. Ман 2-3 бор Москва меҳмонӣ рафтагим. Рости гап намедонам ки ҷош рафтагим. Ҳамин Фудсити рафтагим, Люблино рафтагим. Бо киҷо рафтагим? Короче, оно Смоленски рафтагим, мачити бобоҷон сохтагӣ рафтагӣ будам. Звенигород рафтагим. Бо киҷош рафтагим? Ман о қадар Москваро рости гап гаштагӣ нестам, о қадар сарфам намерам. Амина бас будагист. Сонда мошенник хочешь подписаться, тебя люди. Нет, я не хочу это. Меня зовут Фарзона, нависондагӣ одам. Подписаться накун, дар кор нест подписаться. Именно ты манда дар кор нест. Накун подписаться. Ҳамин эфирам тамошо накунӣ, хуб меша. Бо комментария нанависонӣ, беҳтарин меша. Ака перефоратор мехар. Ака Исмоил бародар бас, Амина бас будагӣ из машин. аз кони бодом будан таксисто як эфир намини буда Исмоил ма Фарид ваҳдатиям созем брашка пага ҳиҷома меом насиб ду касем хурданак бхон гап нест. Салом ака, мо дами Питерем, адресатона тем метро Приморский, Железноводская 68. Даҳани дари метрои Приморский даимо. Ака Исмоил Исмоил ай Тангаӣ. Салом мардуми деҳаи Тангаӣ. Саломат бошен бародарои азиз, зинда бошен ҳама каса. Ака Исмоил гӯшт надора. Гӯшт дорем? Чӣ хел гӯшт надорем бародар братишка Исмоилҷон? Сози хуб меша алҳамдулиллоҳ. Муҳиббуллоҳ Исмоил ма Фарид ваҳдат. Саломат боше бародар иншаалло. Бародар аки Амина, пай Амина нанависони як гапа бисёр. Ака бас будагис хондум, як бор хондум SMS-то охи. Як гапа 10 бор менависен. Ҳамин шумо намедонам шуморо ман ҳамин як гапа 10 бор нависам, ҳамун чихире сарам да мезанам, псих мешавам. Акай ваҳдат мешӣ? Бале. Исмоил ҳамин шӯрборо худат мехӯрӣ, савдо намекунӣ? Алҳамдулиллоҳ савдо мекунам. Савдомам хуб аст. Исмоил хоб ака Исмоил салом алейкум аз Ҷалолиддин Балхӣ. Мардуми Ҷалолиддин Балхӣ зинда бошен. Зинда бошен мардуми Калхозобод, Дибешина, ҳозира Ҷалолиддин Румӣ зинда бошен. Ҳама каса саломату сарбаланд бошен. Ҳар куҷое бошен. Аллоҳ ёру мададгортон. Аки Исмоил мегӯянд одам бисёр гап занад. Дурӯғгӯи чӣ ба? Дурӯғгӯя чӣ мегӣ? Намедонам росида ай бора. Ака аз кони бодом будан таксисто як эфир намени. Таксисто ай кони бодом мебиёянд ҳаминҷа бисёру. Ака нагуфтен адресҳои ресторан дар куҷои хӯрӣ бирем. Ресторан неста, як кафе май даг дорум, аку ресторанш ном намнен, аку калон нест. Алҳамдулиллоҳ, хай шукр. Қурутобхонаи Исмоил Тоҷик меган дар метро Приморская, Железноводский 68. Я одам нависонда самовар тасос карӣ. Ин касе ҳаста клиентои корхонаи
самовара не самовара карочи соус кара натонистем самовар ки ҷоиш сӯхтай як самовари нав харидам рости габи самовар майдаҳа кай айвал берисай вал берисай ҳамуҷа харидам майдаҳа намешава ин барои ягон хона боша мешава барои кафе намешава успед намекини як баъд дуюмиш ранги самоварҳои ҳамун тоҷикӣ худ монад то чой наҷӯша дам карда намеша як дуюмиш чой бо то тамом нашава дар рӯи вай бо ов рехта намеша ини хеле ав самовари пешинам ҳамин автоматически буд электрони буд ов омадан мегирифтам хе ранги чӣ буд номиш чи ай ранги термос буд чӣ ба авқот арзона шеринар да ба ҳамин нархот саломат бо амир рамазон ҳичи нагенша ба аллоҳ супоренша тамом бародар мора кор да намегирӣ не коргар дорум алҳамдулилло коргар дорум салом алейкум ако номеротонро нависед номером дар ин поён нависондагиа номерои ватсапи корхонаам авиакассаи кадомед авиакасса билет дар корайтона дар ҳамин нависондан гиред бародар исмоил занкалоне чӣ метарсӣ қати духтари ман ай аллоҳ метарсим бародар занкалон нестим ай аллоҳ шар медорам ай аллоҳи болои сар метарсим ки ҳамроҳи як зани бегона суҳбат кунам ғайри корбори гуфтугӯ гапо инсоният инсонгарӣ ягон ёрдамаш лозим боша ягон раҳмонда боша ягон билетиш лозим боша ягон чӣ боша хай пурса ҳо ҷавобиш медиҳем а так ман вақте надорам гуфтугӯ гапо мӯи сар махору ман киҷо мехезам қати як зани бегона суҳбат мекунам алҳамдулиллоҳ ай ҳич кам нестим созум шукр зану фарзанд ҳама чӣ дорам ман вақт ём қати ҳамин духтарчаам ду даҳан гав занам ба телефон ба ганҷи дунё наметемша фаҳмидӣ баром ай ҳама қимат ҳамин чизай бо вақти зиёдтири он гуфтугӯ гапо бекор шавам қати хонагиём як ду даҳан рӯзушда як гап занам авай манда бас салом ин кадоме ҳастай прикол карестай карочи исмоил ай тангаи салом ва алейкум ака ягон кори дарунӣ нест кори дарунӣ чӣ кор мебиёяд дастат кор нест рӯзаш 5-6 не рости гап намедон салом бародар барои чӣ тоҷик ба тоҷик блогеро ответ шапак мекунен ай бай ба худо рост мегӣ ай бай чӣ кор кунем хай чой хурде сенё равған чой ай исмоил ҷон амир ман холиқ фаҳм аллоҳ ва ҳидоят кунад тамом гапи зиёдтӣ назанен арматур намехарӣ нависондаи фахриддин арматур дар киҷоя дар тоҷикистон ё дар россия ман камтарак кориша тез мекунам комментария хонданда читоби ки комментариётон ҳамаша хонам муҳибулло нависондагита хондам чанд бор ҷунайдло имшаб пешида ягон ин варесян шурбо варесян нози мераса авқотум ба мазахӯрако киҷо даем ба мазахӯрако баҳ 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 мана салати ман омода шуд алҳамдулиллоҳ исмоил семенблока чанди буд кади ё нестрой ката буд карам ба омадам о наҷӯшида дамушко нависода наҷӯшида дамушко наҷӯшида дамекунӣ мардум медони чӣ кор мекунам ба алҳамдулиллоҳ чой дорумуш чой қокиш камтар камай авай камтарак даруш як қошуқ чойи кабуд рез дар рӯи ними чой сиёҳ як қошуқ чойи кабуд резу айруш камтарак об дам ки тамом ча бахшта хоб салом алейкум нависондай ва алейкум барсалом саша аллоҳ ҳидоятат кунад мана бародарои азиз шӯрбои мо омад оби шӯрбо аспи тоҷикистонта мефурӯшӣ не рамазон салом гуфт саломат боша ай худо наметарсӣ дар эфир хӯрданта нишон медиҳӣ ина сар кардам гуфтум ки оли ҳамин хӯрдана сар мекунам мегӯянд сар мекунанд бисмиллоҳи раҳмони раҳим мана бародарои азиз ман шуморо намедонам ку ман шӯрборо хеле намехӯрам ҳар ка ҳар хел мехӯра шӯрборо ози ман тарзи хӯрдани шӯрборо шумода нишон медиҳед дохту чойқоб саломат боша гап нест куро кашидӣ
طرز خوردن شوربا رو در شما نشان میتیم برادرای عزیز. گرمانیا، ایرپورت دوسلدور، تاشکند 28. برادر برای بلیط در واتساپ نویسان التماس اتایچی تراشیدی اخلاق. سلامت باشه علی هیچ نتراشیدیم برادر. برادرای عزیز من شوربا رو خیلی نمیخورم. شوربا رو نان ریزه میکنم شوربا دا آوی شوربا دا انیخترش آوی شوربا دا نان ریزه میکنم. یا مغزی نان غلطی ها پشت قاشق میکنیم. ولی کمه نانش کمه. اسماعیل اویاکا صد کار میکنه. بله برادر جانو برای بلیط این رقم‌ها در پایان چی موندگی همین رقم‌ها دا زنگ زنیم پرسین. سلامت باشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پشت قاشق میکنیم. اوقات پشت قاشق میکنیم. جورا مرچ کی جو مرچ کی مرچ میریزیم کمترک. کمتر مرچ میریزیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تلفن میغلطید. تلفنم هاز میزد به تختی پشت. بسم الله الرحمن. مرمت просто завидовать میکنن اهمیت یورا. سلامت اسماعیل استیل فیروزه برند گرفته سیکام کنم. فیروزه برند. سلام علیکم مردم. من نشناخته. من اسماعیل برند. اشتیای تمام زنده باشی. رحمت برات. سلام علیکم و علیکم با سلام. بعد جورا شوربا را پشت قاشق میکنیم. همین خیلی پشت قاشق میکنیم. همین خیلی تاجی کنم. نونا را تر میکنیم همشه. همین خیلی. انا جورا نگاه کنین که استیلوی منه ایوتون نبروریم. بعد جورا همین خیلی میگیریم شوربا را و همین تلرکه را در روش 1 مینوت میمونیم. همین خیلی یک دم میخوره. نانش ملوی میشه. ملوی مای نانکو با مزه میشه. با مزه خوراکو افیری من ده همه با مزه خوراکه. من ترا شناختم. خود دمو خیلی نباشی با. سلامت باشه همه کسا. التماس گپای ناجا نزنین. یا چینی شوربا 250 روبل برادر. گپت ندارم اکا. سلامت باشی. بوی چی با اشتیای تامج نده. سلامت. اوه جالمتов. سلام علیکم. جالمتов گروخ شوربای دوری خدمت دایوت دستای. کارسون دمه برداشتیم که نونا ریزه میکردیم. شکرو دایوت دستای جالمتов شکرو غوجیومون. همین خدمت در جورت نونا میواریم. نونی گرم ریزه میکردیم. پمیدور را میدوختیم. میغوجیدیم. سالداتا بسیاری شکرو میکردیم. کارسونو دا بزنه جالمتov. شکرو دایوت دستای شکروی خوجالو. عباس شکرو میغوجید کو عباس. شکرو غوجی عباس دایوت دست. ایش جالمتov جورت در خدمت قدیم بود. من دیمبل بودم. این ملدوی رفتگی بود. همون زستوی که من در همونجا خدمت کردم. من دیمبلیم ده. همین جالمتov بعد اینو ای پریز فینو در دیمبلی ما رفتگم. ملدوی ما بودن کروچی. نویابر چند بوده؟ نویابر 14 بوده. هم با فکرم. یا نویابر 14 بودن یا مای 14 بودن. هم خیلی بودن. اکا در پرمو افیر نخر میخرم. از اونده دروغگویی سرش. او چی جای دروغ میگن جالمتov؟ این برادر قدیم بود. چی بود دروغه؟ همین گپی دروغه. توبه کردم خدا گپ راست شد. سه میگه ایسی میگن بچه ها چه سلام زفر قربانov نویسنده سلامت باشی هزار رحمت. نویسنده چی بای بسیار گاو میزنی برای کی گاوزه نکن. اسماعیل جان هرا قراره یگان گپ بگو. الله هدایت کنه شما تمام. سپتامبر 2012 آدم خدمت نکرگی نفهمه هیچ. نویابر 12 چیه مای 14 چیه نفهمه آخی. بیا همین ساشا را ودلیت کنیم. چون تا همین ساشا بسیار گپای ناجا زده سای زبلکی رو واتش میکنیم رو دف شوه. چی گفته؟ همین آدمی که دشنام میکنه در کار نیست سای مودا.
ҳамин мегум интернет дидиан чӣ нависанда бародаро кадоме даштон мекунад рост удалитш мекунем бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен аллоҳи нозанин соқу саломат баромадантона ба назди падару модар омадантона аллоҳ насиб гардона аллоҳ сабртон тия ҳози бугу нони тоҷикӣ мехӯрдем бовар намекунанд аллоҳ шоҳида мо дар хизмат нони тоҷикӣ мехӯрдем ноне ки дар ини дедон мебандӣ онум хеле нон мехӯрдем мо дар як палатка хизмат мекардем палаткаи хоҷаалода ана ҷура и авқоти мо тайёр шуд хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим нигоҳ ки помидор афшураи помидорро дар рӯи хӯрок каме меҷафем да ширака шои да ширак не шурбо нигоҳ кун бисмиллоҳи раҳмони раҳим сар мекунем ина зерабои тоҷикӣ меган нигоҳ кунед зерабои тоҷикона ба тоҷикӣ афшура мешавад чӣ мешавад афшураи помидор бисмиллоҳи раҳмони раҳим шурбо яке аз хӯрокҳои беҳтарине ҳаст ки дар кӯдакӣ ҳамаи мо ҳамин шурбо дилмона гирифтагӣ буд дил зада шуда будем даври кӯдакида шурбо як хӯроке буд ки ҳамин давраҳои кӯдакиҳои мо дада бовар ки хела мардуми тоҷикӣ худ монда хизмат расондагӣ гуфти ҳамин гапо ҳамин хӯрок даври гушнагӣ буд бечора модаромон ду картишкара қатӣ ду пиёз тов медоданд дар даруни ову қанамак мешапиданд меваранд нон реза мекарданд дар пешмон мемонданд мехӯрдем таваққода мебардоштанд маззаи вай дига будак маззаи вай ба худаш буд охи вай ин шурбо ба вай намебурд асоб ина шурборо хӯрданаш дар фасли зимистон ба маза мегзарад бо сандалида гирди сандалида сандал да алови гарма мекашанд мебиёранд пора дуроз карагӣ қати хонагиҳо падар модар аҳлу байт ҳама каса ҷамъ мешӣ таваққи шурборо мебиёранд дар байн мемонанд ба даст қати мегирӣ ку маззаи ӯ таом дига буд маззаш дига буд давраи ҷавонӣ рафт афсӯс ҷавонӣ рафт бисмиллоҳи раҳмони раҳим як бародар нависонда исмоил чуа видеота удалит кардӣ дар бораи рамазон карда будӣ ку бародаро аз тамоми ҷо зангм заданд якду бародари бениҳоят қадрдон доштум ҳамчун ҳукми устодирам доранд дар ман ҳаваё зангм заданд гуфтанд исмоил дар ту намезеба ҳамин чиз ту накун ҳамин кора мақсад мисол хуб нест айда дар таки гапи зиёдтӣ назанам гапҳои ваё гуфтагида такрор накунам дар пеши мо ҳамн бачаҳо гуфтанд ки удалит кун ҳамин чизда илтимос гуфтанд бо даже ҳамин хел насиҳатам карданд ки исмоил ҳамин чиз дар ту намега ҳамин корро бори хита карда рафтанги куҷо сар ба сар меши қати гуфтиу гапҳо ваё ба ҳамин хотир удалитш кардам алҳамдулиллоҳ иштиҳои таом саломат бошем рости гап ягон устодо занг заданд мардак бори устодое ки дар кӯдаким дарсм додагианд ҳаваё зангм заданд гуфтанд исмоилҷон инҷо мо як ҳама каса шиштагием ҳамин видеои туро дидем ҳамин видеои ту дар ту намега ба ҳамин хотир удалитш кардам алҳамдулиллоҳ бисмиллоҳи раҳмони раҳим номерои ҳаҷ умрара парто видеом да дуро бин ҳастай бародарҷон баъд ҷура
همین کدو یا سال نقل کدو را کردیم تا نخایکو یا بار دیگه میکنم برای آدمای نفهمیدگی. بعد جورا گوده همین یا سال همین خیلی در همین اگراتمون کدو شده که همین کدوی لغمانی و کدوی اینمی کدوی در روزه کام خیلی همون سال چون سیزن کدو بود، سال کدو بود نمیدونم. همین کدو را چیندم آوریم همین خانه در زدگیم همین یا انجام خانه داشتیم. همین جای همین اینمی کدو جمع کارتشکا دام جمع میدیم پیاز میازم خیلی اگراتی مونه جمع میکردیم تابستان و بعد زمستان برای زمستان ذخیره میکردیم اونجا. همین خیلی کدو شده که همین پر شده همین خیلی پر شده کدو تا بالاشم. همون سال سحر شیر کدو سحر شیر کدو عبد کدو جوشک یا کدو لفکک بگاه با همون شوربای کدوگی همین یا ماه بود، 2 ماه بود، 3 ماه بود فقط شوربا کدو شوربا کدو لفکک شیر کدو همین با کدوی تای علوی دیگه همین کدوی تای علویش دیستیتیلم با مزه باور میکنی همین کدو دیل مگیری همون سال با همون سال من همین کدو قیمه شدم. بعد دیگه تا دوری خدمت رفتن من نمیخوردم کدو بعد خدمت رفتم دیگه در خدمت کدو را میدیدی گوشت گفته میزدیم کدو را برای کدو دادری اوقات جنگ میشد گفته روز اوقاتم در کدو گفته ای خرساندی را میمردم. نه یکی شوخی میکنم مقصد به خدمت رفتم با کدو خوردم. شرط و شرایط در دور خدمت من در پامیر خدمت کردم با خدا قسم پنج بود پامیر که سحریا شکلات با خدا میخوردیم همین شکلات پکلات کشه میدادن 2 اوقات میخوردیم شیر برنج میخوردیم گوخ سحر دیگه با مسکه خلاصه شرایط تنج بود با خدا در دور خدمت من. این میجا هم خدمتایی که دور خدمت من در پامیر خطی من بودن بابا جان بود نجیب بود صدیق بود مهراج بود خدیروف بود یادگاروف بود محمد لطیف همینا همشون میدونن. سلام علیکم برات میگم رنگی کیامینی کیه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. بچهای گچینه سلام علیکم بچهای گچینه زنده باشین همتون. واقعا با علیکم با سلام برادر. بله من اسماعیلم میشه رحمت هم اساس گشته برادر واتساپ دا نویسم برای بله دادارم حتما جواب بده متی اکا جان همین نمبر دا واتساپ شده نویسم کدام نمبر دا زنگ زدگی اوه انا می نمبر دا او قابل انا می نمبر دا نویسم جواب بده متی من در پرمای فیلم خورده سمبو نمیتونم دیدم دا خواب گاب نیست انا جورا الو برادر التماس زنگ نه بیا من تلفن ما بزو گونم چی گفته یا منو تو بود شدن افیر ها پریشان میکنن گپمون بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشه همین چیه همین منی از اون فرزانه باید عروسی گازه میمیری همین توجیکی خط اول گازندن یاد گیری همین نویسندگی خط خط دیا برخان عیزات میمیری اسمال تو بلاگری سری دیگه. سلامت باشه
چهار نمیری. کدام آدم بسیار حقارت کنه داشتم کنه جواب نمیتونیم شه چهار دش بکنه میرم. با مزه خورکو الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله هزار بار الله را شکر به همه نعمتاش. زمانی بود که همین شوربا را در روز 3 بار میخوردیم. الحمدلله این حاضر 2 بار خورده سیم شد. الحمدلله. ایساخان نه یا جاتی چای نوشته اسمس کن. اسمال چی نو دیده بدای تام رنگی ناز کده اوقات میخوره. برادرها چیزی میگن گفتن گرین الله خودش میدونه من چی کنم. من کافه اوقاتای کارخانه ما رکلام کردم. شوربا را رکلام دارم در شما. من مرحمت کرده بیاین برادرای عزیز. با قرطابخانه اسماعیل تاجیک. قرطابخانه اسماعیل تاجیک دیدین برادرها. اتمسفر تاجیکانه. خوشه های انگور آویزان ولی انگورای پلاستماسی. اینا را خورده نمیشه. فقط میبینی و اشتهات شده بشه تمام. من کتای تاجیکانه بولشتای تاجیکی همه همین کتا دست کنه با تخته ساخته شدگن همه چون دست کنه یگان گفتی و گپا یگان جا خریده ورگی نسی. خب نگاه کنید در اینجا پرده ها و وزان. وقتی که کارخانه ما میدروید به من کارخانه ما رکلام کنم. وقتی کارخانه ما میدروید شما خودتون را در یک گوشه وطن حس میکنید. زیرا در اینجا همه تاجیکانه آراسته شده است. در اینجا باشد کتای تاجیکی، در اینجا باشد شکر، در اونجا باشد نمک، سالفیتکا. خب من همین انگورکا را دیده لذت میبرید خلاص. اینا از پلاستماس آماده شدن رزینی. اینا را انگوروی رزینی میگن. کدام نفرایی که در شهر سنت پتربورگ هستین مرحمت کنین بیاین. الحمدلله. اکا در تلگرام توجیه بچه ها برونده صورت شما سه یوتیوب میپرتین کیه؟ ما هیچ کار در یوتیوب نمیپرم. سلامت باشین. که انسان اسمسی همه را نمیخواند ایرم اوجه اکتیوش بالا شدگه اسمسی همه را تو چنی اسپید میکرگیم خونده سیم برادر جان. سراچ اکا بخدا نو خوردم نکی ترا میبینم اشتوی خوردنم یا به برونکی با گوش نمیشم. که اسم برادرای عزیز من یک نفرم شما 238 نفر پدریت نویسنده سین من چنی زورو میرسنگی خونده сам برادر جان نویسنده брат я такси работаю а можно сказать вот который билет работы на такси вот через вчера мой один братишка на ДТП попали вместе ДТП он ушел ну и негон маленький вели царапины вот сегодня через камеру. سلام علیکم اکا اسماعیل نشاد همین تلگرام انشاءالله صحبت میکنیم برادرای عزیز احتیاط کنین در فریب جانا هفته نخین. برادر جانای عزیز التماس دلیر جان یک بار نویساندیم میخوانم 2 بار نویس 3 بار نویسته خود 10 بار نویسی من خواندم برادر جان انشاءالله در این مسئله گاو زدگیم چند بار با گاو میزنم من در این مسئله 10 کرات ویدیو کرگم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. همینجا جمعخان محمودوف نویسنده میمری مکتب با خانه چیم دروغ گفتن ای برادر من دیپلم دارم دانشگاه ملی را بود کرگیم ای مکتبم بهای خوب قطعی تمام کرگیم ای دانشگاه را هم الحمدلله هر دشه با بهای عالی تمام بهای خوب قطعی تمام کرگیم. برای دیزانه میکشی وقتی خوردن کامیره میکنی بسم الله بگو آخی بخور بعد گفزم
бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ман корхонаи худро реклама кардам, авқотои худро реклама кардам. Мехрам бародар, маъқулу нест нака тамошо. Бародарҷон, ман чем я одами дига да пул доданаву худро реклама, корхонама реклама кардана худам хонд. ҳам мехрам, ҳам худро реклама мекунам. ҳам пуле ки да дига одамо метем гуфти ӯ гапо бо да як камбути зиндагим сарфш мекунам. ҳар чиро намедонӣ, илтимос гав назан бародарҷон. И таом чия? Шӯрбо. Ака ҳамин шӯрборо барои чӣ шӯрбо монда номша? барои чӣ ҳамин шӯрборо номша шӯрбо монда боша? ҳая номи дига мемонда ин гу. шӯрбо аҷоиб ному. охи шӯр неста ин. шӯрбо лекин беста шӯр мешава. шӯрбо беста шӯр меша. лекин ина шӯр нест. барои чӣ шӯрбо номонда боша? ҳамин ҳайрон мешавам я хел вақт ҳамин авқотода. номошон дар худшон мувофиқ намебинем. бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. худоёр Саъдуллоев, бародарҷон, ман 10 карат шуд, 20 карат шуд, бисмиллоҳ гуфтасе. Ман гарантия метавам ҳамин ту дар сари авқотхӯрид я бор бисмиллоҳ намеги, ёли 10 карат субеста. 10 карат шуд, баъди ҳар як тика гирифтагим мехӯрам, бисмиллоҳ мегум, тамом кунам, алҳамдулиллоҳ мегум. бо ба мана насиҳатгар хе дафшам ҳамиҷа. баъд оли таҳта комол ин шуштаги нестиам поёнта. бо ту ба мана итак бо мана насиҳатгар. дафша тез ҳамиҷа. зинда бошен, зинда бошен. зерабои тоҷикӣ. зерабои даст кун. Чӣ меган? афшураи помидор. лекин тезай. тезиш кардиям бо. ёки ҳамино чун вақти ман хурдам. тези бад нест, лекин тезай ба ҳар ҳол. ваҳ ӯ дафъае ӯ зерабои паноҳ дора. ва я заҳри қотил буд, медонӣ? шакар дохтум я бора тез шуд. экзамени патент гузаштум, алҳамдулиллоҳ, якум супоридум биромадам бародарҷон. ман арсира соз медонам, чалапала. мефаҳмам, хонда метонам, ҳамаша медонам. гап дар бораи чӣ раста? гап заданда камтарак гапзаним суста. ба кӯдак будем, ба бега мегуфтум авқот чия? ягон бега хай мегуфтан шӯрбо. ман намехӯрам. мегуфтум оча мегуфт ки намехӯри, нахӯр. ба ҳама авқота мехӯрду. ба мегуфтум ки ман гушнам. мегуфт хези равед дар дури тавақ, ду сангамоне я тапакамоне биёре дар пешмоне хӯра кӯр. ноз кард қатори мардум, нахӯрд, намехӯри ягон чӣ. алами шав гушна хомери. маҷбур ҳамун шав ҳичи намедодам. то саҳара гузашт, саҳар мехезм шӯрбо дар назару қаббамаза мешуд ки ёки ними шав медидум ки ҳама уҷа пай ховравия мерафтум ошхона дара оз так мекушоду медрондум. ба ҳамун шӯрбоеро ки ноз кардум нахӯрдам авая мехӯрдум. қатори мардум мегуфт нахӯрдӣ, баъди мардум намехӯрӣ. сари дастархонда ҳама хӯрдан, ту нахӯрдӣ, ноз кардӣ. бо кира ҳам хеле мекардам. худоёр Саъдуллоев, худоёр Саъдуллоев ва бе удалит кунам чизе гуфта. бача киҷо шуди худоёр Саъдуллоев? худоёр Саъдуллоев ҳамун кабинета гавзан, ба ҳамун кабинета дар кор боша, чақчуқ мекунем қатӣ. зиқ нашав. алло. ман дар ҳамун Тоҷикистонам ҳар рӯз эфир мекардам. ту просто худу дидагӣ нестӣ. барзагов бо ба ман зӯрӣ шабин, таҳдид кунӣ шабин. тарбия дода кабинета гирифтанда гирифти, тарбия нагирифти. отат нагуфт ки бачаҷон одам дар ҷои ҷамъиятӣ ҳақорат намекунад. нагуфтак та ҳамин гапа. худоёр дар ин поён номерои телефони ман мондагиаст. гап дорӣ дар ватсапи ман гап зан. ӯ тату гапзан боша агар.
فهمیدید؟ 4 نیکنین شد مدیراتور التیموس просто як одам медробайним хеле сари ҳамаро вайрон мекунам. Я одам айсонда 20000 рубле қарз Исмоил ягон вақт мегардон боишд магар. Не яки ҷой пул бародарҷон ма хилам гуфту гапот қарздором ма кофтесам ба микроскоп намеёшона ин бародар бо мана қарз пурсидесе. Шинасонда ма барзагом ҳо тамом. Барзагом набошам хеле ақорат мекунӣ. او ақорати ту карди барзагов фаҳма изо мекаша ё гапи гуфтаги ту. барзагов хеле дашном намекуна даже. саломат бошӣ. мия хеле одама ман ҳайрон мешам да. салом алейкум. Alhamdulillah, Vasila Островский. Джавид, брат, салам алейкум. Все нормально у вас? Приходите, Джавид. бародарҷон, авқотои мана ҳама мехӯранд бародар. Бехафаги авқотон беҳтарин авқотоам. Бачаҳои ҳамин территория медонам бо. Алҳамдулиллоҳ. аллоҳро ҳазор бор шукр ба неъматҳои додагиш. аллоҳро ҳазор бор шукр. шӯрборо задем ҷура сер кардем имрӯз. апа сози хуби апа саломатиёт хуба аҳамият чона темон раванд даф шаванд. ассалому алейкум. кинои хусури ман 17 бурома тамошо кардӣ? кинои хусури ман 17 бурома тамошо кардӣ? тамошо кардам. ака Исмоил ти хороший человек. саломат боше шуморо дурини шӯрбода чӣ буд мега ака Исмоил? Дурини шӯрбода шӯрбо. Питер редакторёши дар метрои Приморский. Гап нест Ҷавиҷон, обязательно приходи. Спасибо, братҷон, спасибо. худоёр бародар гӯш кун. Ман худам медонам чӣ кор кардасе. Ман беғарзи ту даҳо одаморо ин чиза пурсидагиам мана тавсия додагиам. бародар биё да ман гуфтию гапо насиҳат накун. боварӣ дорум ҳамин худут бисмилло намеги хӯрданда. агар ту дар вақти хӯрдан бисмилло мегуфтӣ хеле дашном намекардӣ. иними ту мусалмонира истифода бурдеси. мана насиҳат дорӣ ки бисмилло гуне ки худут дашном дорӣ. дар ки ҷои гап рост мегирад. аввал худта тарбия кун. гуфтию гапо гиревон табу каш. аввал як бор худут хатогиҳои худта ислоҳ кун. салом Исмоил ай Пушкина. салом алейкум, салом алейкум. мардуми Пушкина чӣ ҳол дорен? Чӣ ҳол дорен Пушкина? Пушкина, мардуми Пушкина. хондестам бародарҷон. я одам нестам Исмоил барда телех мегири бародар. ман ҳамин пули худма рӯзхӯри худма ба 1000 мекунам. беёбай ки ҷо бо дав телех пул бете. ака Исмоил чӣ насонда? ака Исмоил фақат хӯрданай дар шумо. том рӯз накафи ака. ака Исмоил чашми мардум мекафонад. ака як рӯз беавқот сиёмка кун. чӣ меша? на ҳамин беавқот гавз ҳисабдум гуфтан эфирда авқот хӯр бо авқот хӯрдум. ака Исмоил темаи рамазон чӣ шуд? ҳичи нашуда. исмоил пага хатимон авқот мехӯри? гап нест бародарҷон. иншаалло чӣ бане шӯрборо хӯрди гӯшташ гӯшт надошт. худам гуфтум гӯшт набардорем. авқоти бепул дори ҳозимиён. биё бародарҷон биё ҳамин шӯрбо
چی قیمخری شوربا هست یا طبق طوری شوربا میکنن میتیانتا زن برادر شکم گفتی او گپا سیر که او برو روی قفای کرو من تورات کردن در نظر داشتم. اوه بچه های خوالینگ زنده باشین مردم خوالینگ. نه این همشهریتون بوده، کارگری من همشهریتون بوده. اکجا ایبوسه تا ایبوسه ای خود در کجا زندگی میکنی؟ کویبش عبدالرحمن جامیدم. اکا اسماعیل اکجای من از شهر وحدت. سلام اکا اسماعیل از شهر نوسیبیرسک. اسماعیل چی خوردستی؟ پیاز گپ نیست. خزیم بیاین برادرو بیاین همینجا شوربا چند قیاسه یک طبق کلان در نان ریزه میکنیم میشنیم میزنیم جورا. من خوالینگ رفتگیم، من خوالینگ چومق خریدگیم. چی نام داره همجا جای چومغزاتون؟ شگنوه چی نام داره؟ چومغ زمین کوه ایکو چومغ میفروشن. دره شگنوه یعنی اونجا من چومغ خریدگیم. یا وقت چومغ بیزنس میکردم همونجا میرفتم چومغ میخریدم. مردمی مسکوست که همدانی زنده باشه. همدانی هم رفتگیم. همدانی دو بار توی رفتگیم توی. او محمود جانکا سلام علیکم محمود جانکا как ваши дела? Mahmud Джонака, у вас все нормально, все хорошо? زیده باشی اپا گپ ندارم. همشهری هم قشلقی بدشنام برادر جان بدشنام. چورمغز در کجا میفروختی؟ در 9 کیلومتر بازارچی 9 کیلومتر دا میفروختم بسیار. بعد چی دا گیپرازیم دا با بازار وحدت دا با داشتم کلینتایی که میوارم من خیلی دادو میرفتم شونا بسیاری وقت. سلام علیکم عید شنبه با اکا اسماعیل و غریب بچه های تاجیک زنده باشین مردم تاجیک. برادرایی که از داخل دوشنبه ما را نویساندین زنده باشین. یا آدم نویسانده دفشه شیرک باری دم کده خوردنم. الحمدلله من برادر جان ما سلات تمام کردیم، شوربا را تمام کردیم. من کاسه شوربامون من اینجا تلرکه سلات مانی سالفیتکه دهن مون تازه کردیم. حالا نوبت زیرابویمون زیرابوی هم تمام میکنیم الحمدلله حاضی انشاءالله. اوه مردم مسچاه گپ تا ندارم. با کل مردم تاجیکستان سلام از نام اسماعیل تاجیک از پروتابخانه اسماعیل تاجیک با تمام تاجیکستان با تمام مردم تاجیک سلام. او میگی تز نیست خیلی کو گپ تا ندارم. انشاءالله میرم ای طرفای همدانی هم معلم داریم دولت آدینشو میدونین نویم در دانشگاه ملی معلم یک جای همدانی باشه نمیدونم خانه اویا توی دودر اوای در رفتگیم توی دودر اوای در رفتگیم با او جای همکورس هم دارم و هم همسایگی اوای در زاکیرف امام دانشگاه ملی فاکولته بیولوژی خوندگان. خب تو چند ماه شد خوراک نخورده برادر رو سیگه پگومای
саати 4 хӯрда будам. Ҳамин чӣ хеле ҳоли хӯрдум, бо саати 4 ҳам хӯрда будам як борам хеле. Несонда коргаро чанд смойлинг мегирад адной? Якташ 75,000 мегирад, якташ 100,000 мегирад. Ва иш додармай. Додарам қати 50 бедашном бародарҷонон. Ака Исмоил Қурған рафтаги ҳастен? О, рафтагим Кӯйбеш пеш буд. Ҳози Абдураҳмон Ҷомӣ меган. Бале, Кӯйбеш пеш буд, ҳози Абдураҳмон Ҷомӣ меган, медонам. Ай Абдураҳмон Ҷомӣ ҳам хизмат дорум, ай 26 Рамазон ном дораваям. Ай ноҳияи Абдураҳмон Ҷомӣ ай 26 ай 26иш. Деке хонашона рафтагим ягон бор. Ана баъд Қори Амир Ҳамзара мешиносум ай уҷа. Бо я ҳам хизмати дига дорум, ай қишлоқи Ғалаба меган, ай ҷамоати Ғалаба меган, ай ҳамун сунан. Алҳамдулиллаҳ. Сайфуллоҳ Сафархоҷа дашном наки илтимос. Лакосте зинда бошӣ. Нависонда ай Нью-Йорк салом. ин бародар нагуфте ҳози мебиём, хиёл кардам дар Питери бо меги дар Нью-Йоркам. Нависонда ман ҳамон ҳамхизматат Рамазон. Кӣ бошед? ягон суруд мо музикамон удали чидай. Бохтар меган. Бохтара медонам. Мардуми ёвон зинда бошен. Ай Тоҷикобод ҳам хизмат надора. Ай Тоҷикобод ҳам курс доштум ята. Я астағфируллоҳ, ай Тоҷикобод набуд, ай Тавилдара буде. Ай Тоҷикобод. Ай Тоҷикобод надорум ҳам хуб. На ҳам курс дорум, на чӣ? Зинда бошед апа. Ака минус данари. Саломат бошед. Нависонда ака минус данари не, алҳамдулиллоҳ. Мо бародаро чизои хурдагӣ монда, иншааллоҳ ки минус намере. Ин пилуси худмон айна барод. Брат фақат мечаре алҳамдулиллоҳ. Нависонда мегирам бугу корхона ҳам худмат зинда бошем. Брат ай куҷои ваҳдати? Ай Симиган салом, ай Самарқанд. Мардуми Самарқанд зинда бошед. Ман самарқандӣ бе майхонаям. Ман самарқандӣ бе майхонаям. ин Самарқанд гаштааст афсонаям. ای دل و جانم سمرقند، ای دل و جانم بخارا، ای تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. мардуми Гатчина зинда боше. Исмоил суҳбат аз радио Озодӣ дида мазза кардем. Саломат бошен. Исмоил пага хатима мехрам иншааллоҳ. Мардуми ғариб мада кор дар кор шуда. Дар кадом шаҳри? ай Кулоб сағира фат мечари. Зинда боше. Мардуми Кулоб гап то надору. Шерои наред мардак бурем. додари Афзалшоҳ Шодӣ.
اسماعیل تولد چندن شما؟ من تولدم 1993. اکا اسماعیل سلام علیکم برات چند شده است بلیت چند شده است با 25 نوامبر برای بلیت برادر در واتساپ نویسونه جوابتون میتین بیا سمرقند. اکا اسماعیل مایل انشالله میرم. همین سرودای خلقی مردم سمرقند به حد سرودای شیرین فورا مایده، همین زبان تازه تاجیکی خدمون قطعی به حد سروداشون، همین سرودای محلیشون و گپ زدن همون محلیشون به حد خوبه. سلام ماجرا ای کجا معرفه اونکا، ای کجا معرفه اونکا، معرفه چی باشه؟ مردم نورآباد زنده باشین، بهترین سلامت باشین. اسماعیل همو کلینتی کالی بوزبالا را افیر دا دعوت کن. او اکر نمیدونم در افیر باشه نباشه نمیدونم. سلامت باش، سلام با پیش، زنده باشین، سلامت باشین. سلام علیکم. ها برات جان یک سازد نغزد برات جان من ایسفره به همه مردم تاجیک سلام گوید. برات جان ایرپورت تینجی می پیتر تینجی سلامت باشه مردم ایسفره. کار نیست بریم. چیکار میبیاید دست برادر؟ که میای مهمون کنیم انشاءالله میرم انشاءالله. از بکنم فهمون که بیزر میکنن برای چی؟ فخردین؟ آیرام همسایه های ما هم و هم برادران چی گپ خطا گفتم من که اکی اسماعیل از این بچه های بلجوان سلام. آه مردم بلجوان، مردم بلجوان زنده باشین. که میای مهمانت کنیم انشاءالله میرن. اکا با پیش اگنه سلامت باشی. سلام مهاجران از طرف سوچی، مردم سوچی زنده باشه. سمرقند حاضرش در نامعلوم ای رفتنم نم لیکن انشاءالله میرم یکم وقت طرف پارک والله و دستاسکا پگاه برادر الو در کسب و کار و در کارخانات برکت رزونا چشم دشمنات کور شو و صف دوستات زیاد. همه وقت تمام مهاجران همه خیل روزهای خوبی و خورسندی را بینن، همه وقت خورسند باشه. ای رحمت اپا جان رحمت. سلام از نام مردم حصار، مردم حصار شادمان زنده باشین. سلام علیکم از دوشنبه به شما مردم دوشنبه شهر سلامت باشین زنده باشین. سودا نه خدم سودا کرده اسم الحمدلله. سلام علیکم سوزی اکا سلامتی مردم شهر ایسار، مردم شهر ایسار زنده باشه. نمرو تا چخو میمو اکا نمرو مینا در واتساپ نمروی کارخونه هم هست همینجا نویسونن انشاءالله بعد افیر هم تا جواب میتیم. از برای خدا یگان کار نیست. چیکار برادر مهر نویسوندگی چیکار باشه ایداست چیکار میبیو نویسونن اخی میویم انشاءالله. اکا باربر شاپ کار میکنه در گورو دیوان و بیو اکا یک ستریشکت به شما میکنه گاب نیست. شعری نوی سلام علیکم گاب نیست. شما دودر افضل شومی اوکو نه اوکو جان اوکو سلام علیکم چیخه شما نغزمی درست می چخیر وای چخیر وای سلام رسان حتما سلام گو. ای عبدیوف میرزای هم خدمت مای ای پنجکین تای ای چی ای همسایه نازیه ای چی نگینه چی نام داره فیز نگینه رو پوانه و نگینه نمشهدم برو من نم باید در لبی آبی میخانه کانم محافظ هنم حافظه در لبی آبی شبی محتابی ای نازنین یاری مهی بیداری. یک شب بود که رنجیده نگارم آمد. این باید اصلا باید وای نیست اینه که وای با اثر نه خوندگیش نگینه همون کلوه همون جای نگینه همون کلوه نگینه همون کلوه فهمیدم. اکا سلطان عمر سلام به شما گفته سلامت باشن. سلطان عمر کی باشه زنده باشن. سلام گوشه هم بچه ها که راه یافتن. کدام بچه ها که سکلات هست ای جانتان استخواننده. سلام علیکم از بچه های دویه شهرینه و یک شیر بچه های غریب از پترزاوودسکی مهمانی کافه شما شده بوده ماشاءالله بهترین با در نیت هست و قریبی میریم انشاءالله حتما بیایتون ما شما را انتظار. سلام از نایه شیراباد زنده باشه مردم شیراباد دهه داغستان
овози дайнигина да хушрӯ буда. Не Абдиев вай овозаи шумо монанд овозаи шумо се равно шумо авлод хунатон мекашад. Ба ҳамин хотир се равно ба овози шумо намебурад. мо аку аму байда хондем вале овози мо ба ӯ овоз на мебуро бародар. Подписчикорам бераҳм меша. Ака салом алейкум ҳами қурубо куҷода қурутовхонаи Исмоил Тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург дар метрои Приморский. Амаки ман як ҳунар дорам, хӯрокҳои кафета дегустатсия мекунӣ. Чанд пул метӣ? Ягон каса ягон сум пул наметим. Худам дегустаторам, худам дегустатсия мекунам. Шо ҳеҷ качени ман дегустатсия карда наметавонад. Мешинам мезанам авхота анавай меша дегустатсия. ман бародар барои реклама, барои дегустатсия, барои чизо дар ягон кас пул наметем. ин корора ҳамаша худам мекунам бародарҷон. Дегустатсияша худам мегузаронам бародар. ман ҷияни Мавлонов ҳастам. тағомам худуда тамошо мекунанд. Мавлонов ки боша ё Ҳофизаи ҳавай боша. гап нест. ҷияни Мавлон ман байдои вай гӯш мекунам. исмоил чӣ бар рамазона ба наски баробар кард. Хая ки одам аму ақлдоро охи. Вай пас шуд моро ҳамчени вай пас равем охи. вай худаш аму значит аму худаш наски ки аму қадрша чени аму наски кард. вай да ӯ рони вай фуромадан ахмақи ай. вай худаш ахмақ ай. салом алейкум мардон Мавлон, зинда бошед. Абдиев гапои нолозим чӣ лозим? Инҷа ба гапи нолозим назан бародарҷон. ту бародари манда, ту дӯсти манда, гапи зиёдӣ нанавис ки чорни мекунам. чорни мериёни. Абдиев ҳамхизмат. ака Исмоил Тоҷик аздои мардуми сари Хосор. зинда бошед мардуми сари Хосор. чой канӣ? Мана чой. алҳамдулиллоҳ чой як ба яки тоҷикона чой як ба як мезанию шаби дуроз хона мерӣ. созай аҷоиба. рекламат кунам бепул. Не дар кор не бехубӣ алоқа бурӣ ки мана раҳмат гӯида кош. шумо раҳмат ки боша ин одам нависондаги. рутсиё нависонда. Абдиев бачаҳои Фархор ва пе зида звездаи вишед мегира кафед агар ман дегустатсия кунам. Не манда дегустатсия дар кор не. бачаҳои Фархор ба пеш зинда бо одамо билет меган ман бекор мондам. чӣ кор метонен ай дастон, чӣ кор мебиё меҳр аз дастон чӣ кор мебиё. Қуртоб дастафка Москва роҳӣ мекунӣ. Не то Москвара Қуртоб вайрон меша. чӣ до номардӣ дорад чой наменӯшӣ. хурде манам ответ доди самохи чӣ кор боша. шинохтум мардон Мавлонова шинохтум. салом расоненша мардон Мавлонов аз номи Исмоили Тоҷик ба шумо салом. хоб як амаким гум шудагӣ чӣ хел муроҷиат кунем 13 сол шудагӣ дар киҷо гум як видео кун се сурати амакита роҳӣ кун ном фамилияша ҳамаша пурра нависон ном фамилияша ҳамаша қоидавию як сурати паспорти худа қатъи сурати худат роҳӣ кун. сурати амакита қатъи видеои карагӣ дар интернет мемонад не ки сурати худат қатъи сурати паспорту дар гуфтуи гапо захираи эҳтиётӣ меша. чой дар хони Зулфиқоршон. нақлои Зулфиқора кунам. я ҳамхизмат доштем айними панҷакент айбаян. вапше ови хунук намехӯрд. шумо бовар мекунед амина? ини мехеку ташнагӣ да агар мерех вай ови хунук намехӯрд. чои хунук даже го хел вақт намехӯрд. ҳама вақт чой гарм мехӯрд. дар хизмат будем лекин бадод оварагӣ буда мара ай даст чой хӯрда. ҳама вақт чой қатӣ мегашт. наряд мебуромад чойш дар бараш буд. ки ҷое мерафт чой қатӣ чой мехӯрд чой зада мегашт. нависондаи ту 100 000 қарздори ай Фаридуни Ваҳдатӣ худат медонӣ ки ай Фаридуни Ваҳдатӣ? аввалаш ҳамун Фаридун ки ай ман намешиносам ша. шид гап нест Самарқанд биё ака. гап нест ака. Қуртоб дастафка Москва роҳӣ мекунӣ то Москвара Қуртоб вайрон меша. сезиту 100 000 қарздори кира мегуфта боша сезиту? ай Фаридун ки ай Фаридун? алё ва алейкум ассалом.
بله من برادر برای بلیت در واتساپ نویسونین دودارم حتما جوابتون میتیا پروس اس ام اس بسیاری بده успеть накареста بسیار نویسوندگان و جواب دم ایال او جواب دادو اومده است کایدا در کرایت بلیت و دودار ما تلفنت کردست جواب میتیا دودارم با دیگه واتساپ جواب داده است بله من در افیر گپ زدم کتون گپ نیست گپ نیست اینم بچهای ونج سلام مردم ونج زنده باشین برادرای ونج زلفقار سماورچی نمیگیری چوی نمیوی در کلیتی دیگه وای سماورچی بشه چوی نمیوی دیگه در کلیتی همین چوی جوش نگیره خودش دام کره خوردال بگیره در کدام زسته و در زسته و چوری خوجه علو شهر اسفره و در 26-20 هم خطیمون یا جویا بود وای 26-20 بو یا جویا خوجه علو رفته گیم دالش در خوجه علو هم یا جوی خدمت کردیم تا آخر خدمت های جوی بودیم قرطوی سانک پتربورگ یکاترینسکی پراسپکت روی میکنید که جوشتا ای شاودانه پگاه مایل کارگرام نیستند اینجا ای رود سیاه اولا گرفتی چی کار میکردی خس استراحت میرویا اوکی فیردوس اینم پایون در رقمای تلفنم نویسندگی اگر که یگون گپ داشته باشید همون رقمو زنگ گپ میزنم در این پرومو افیر یا که سلکه افیر در تلگرام موندگیم درو چخ چخ کنه من نمیشناسم فریدون کیه من فریدون در قشلاق ما دو تا فریدون یک تا فریدون بچی انوره یک تا فریدون بچه‌ای که هجومه دادرو داره هجومه دادرو اولی من گازسیم شما سلام علیکم برادر جان اسماعیل از سرودی دسمرود خان می یک دای شوینه افیر میکشه می برای میری مورامولی مالا دویو بوبی تونا چوی میگفتک مالا دویو را میگو بوبی تولده چویو یا چوی میدیدی که گرفته رو برا اسماعیل برادر نمروی لنگری در کار نمروی لنگری در کانالش هسته لبوی کانالش دادره نمروش هسته زنده باشین برادر خالق چی شد اتوی دو ریدی نویسنده نه نریدین چوا میریم تازه میکردی سلام علیکم برادر جان اسماعیل از سرود دسمرو دلیل رخوان نویسنده مالا دویو بوبی تونده چه سلام استوریا تا میدونم پولی مرا کی نویسنده سای چی استوری من میدونی استوری من وست مردم توجیک میدونن چی گفته سی вообще دیوانه چیه این گپ داره نه رقمو در پایان موندگی زنگ زنیم اینجا میبرون در پیش مردم گاوزن سلام علیکم برادر جان اسماعیل جان کارکات خوبه میشه الحمدلله رحمت زهر خورده 1000 میمری کار کنی نویسنده چی اکا کافه مورا یا реклама کو چی کافه اشمو اسماعیل 10,000 روبل قرض نمیتی نه سلام علیکم برادر جان اسماعیل از سرود دسمروده خان کدام سرود دسمروده اکا ما دورم یا قریب شما در کی جوین یک بار مرجان خوردنک گوید مرجان خوردنک زنده باشی و مرجان خوردنک سلام علیکم برادر جان اسماعیل از سرود دسمرود علی خان آخه سرودای دسمرود علی را برادر یوتیوب و دزن تماشا کردن گیرکی خود زدای جدید مرا دوب کن حاجی اکبر رحمت در کجا دوب کنم سلام علیکم و علیکم داکا اسماعیل نمیرم سلام علیکم آدم نو درآمدگی چی نویسنده ای الله نمیترسیدم جمع گپا رو نویسنده سی بعد او سلام علیکم اکا و علیکم بر سلام میشه الحمدلله رحمت چوکری
چی گفتم که داره صحبت کنی چی oldu خوبه میشه رحمت سوز گاشت مایده مایده efir yak baba langar da gufte bedren ki şuma da durum edeyim akka. نه افیری من افیری اسمال توجیکا بابای لنگره هم افیر کرگه efir ama rafte sam da durum ki şuma da نه rafte. افیری وی ندیدم من خودم خیلی شده افیرم ندیدم افیری وی Salamati خوبه میشه akka الحمدلله kol bol خوبه akka دی. همه صدا سوزه همه اون ya bizga efir kadi durum ede çaş bir gufte ya sohbat کنیم ki çaş bir. او داید مسته Ya خوبه akka tinge. الحمدلله همه سوزه همه خوبه برادر خدا برکتون سلامت تکه. باشی برادر جان هم efir ta تماشا کنیم هم یک ya برادر خدا برکتون تا دستگیرشون کده. سلامت باشی هزار رحمت میشه الحمدلله همه خوب همه هم طرفی efir چی در بودیم شهری اون طرف شهری مون رو منصب بودیم همون جای روسی که efire ta durum تماشا افیر چسبیده سر برادر افیر پیره سقل دیدیم دیگه. سیویازار چو تا گنده ساینا میفهم سوز ما همین چی داریم وکر کرده ترکستان سونی داریم چسبیده سیست فهمو سیاد سوز وطن چخیره همه خوبه همه تینجا شکر خدا آمد تینجا اکا شما ایشا خوبه الحمدلله اکا همه احل تینجا بای همه خوبه خوبه شکر خدا بر همون به پیره تا تماشا میکنم اکا خدا برکتون بده. سلامت باشین زنده باشی اکا هزار رحمت خب اکا برای که خدا نگهبان تو باشه اکا گپ با نیست پیش. الان نگهبان دوام اسماعیل رشاد میناکس دیل شکیدگی نه اکا اسماعیل مرا یوردم کدگی شیری ده اکا سلامت باشی چی یوردم کرم یرمینیتا همه کسای افیر میکشه میریم خوب میریم اکا چی گفتین روزیه دمیگا خیلی صحبت کردیم خیلی چخچخ کردیم میخیزیم برادردم میریم خانه خواب میزنیم این شباش ده بس افیر کردم خیلی از بیتی دمیاری سامت سفره سلامت باشین همه کسا الحمدلله سازم تنجم برادر جان سلام علیکم ساز خوبی میشه الحمدلله یک علاقه برویم مایل برویم برادر جان حتما هم بچه سوری چی شد رفت جای کارش یفتیم کارکنی رفت اسماعیل برادگوم میش چه صدای ما نو در آمدیم اسماعیل اگه شبی بد شد برادر 23:58 رویم با سهر کار صغیره تو دیگه کار نداری یا اون در افیر موی سر رنگ خورپشتک دیگه کار نداری برو 2 رکعت نماز تخوان خورا علی انصاری خودت خوندی یک بار مرجان خوردنک باید خرسان شد آخه دو در افیری من چی میکنی خیلی هم کش افیری من نرود نماز تو تخوان در حق ما رو هم دعا کن آخه تو خوروی سلام اکا و علیکم و سلام همین اینترنت دا ندارو گوش اکا میگن خودت همسین فی رمضان راسته نه و پتسنن و یا همشون ایمان مایدان همش مرا افیر برور التیموس اکا حاجی اکبر رحمت فیفیر دا چه خد رو متوخی نمیدونم سلام و علیکم و سلام اکا یا بار نگفتی من خدمت کردم دولت ای الله ترس برادر اینجا زنها خواهرها دخترها اینجا آدمای سن سالشون به جای رسیدگی خودت اوتا نداری آخی اوچا نداری آخی دپش همی اوتا اوچا تو خواهر تو دپش زنی تو دپش بلکوی تو یک از حقارت نویسونه حقارت گوچ خیلی میشه آخی این برادر همین به خدا یک خیلت نام نگاه که چه نامی خوشرو داری دولت ولی عقل داخل چه یک کودک نامی کلان و شهری ویران میگن خیلی کریته نامی کلان و خودت یا آدمی ویران نامرو تته اکا یک جنازه داره این می نمرای در پایان نویسندگی واتساپ کارخانه ما این در زنگ زنه میبردارم موزی این در زنگ زنه میوز در پرمو افیر میبردارم
الله نگهبانتون. اکا نماز میخونی بخون برکت میبینی انشاءالله. بله برادر جان حتما نمازکتون خونیم برادران. و پیش شیرینه رو سلامت باشه. همه شما رو میفوره هم نقصان بینن، کومنت های خوب نویسن، لنگرشن خیلی دویم جنگ میکنه قطعی پد پیش کن. آخه نه نقص مون بینین نه بد مون بینین. آخه بد میبینین گفته حقارت میکنین. آخه مسکو دوشنبه حقارت نکنه. گپ یگان گپ گنده گفتنی باشه گوی به حقارت گوین. آخه به حقارت چی در کار حقارت کنن؟ ای بس های برادر خیلی صحبت کردیم. 100 مینوت صحبت کردیم. این 96 مینوت شد. 96 مینوت شد صحبت کردیم. بس های که خیر خش کنیم. راستی گپ خوردم خوام گرفت. چه خیلی گرفت. برین خوره نکه گپ نیست. مستانه خدا بخش شوی و سلام از بدخشان. او سرنگ تماول فوکسوزو تماول جورو یخی خوش آمدی خوش آمدی. قبول. سلام علیکم. پگاه ساعت 1:55 رسی خوجان در رگیستراسیون ساعت چند سر میشه؟ برادر در واتساپ نویسان میبینن میگن تا. خب ای شیری نرخ حالا چی میگه تو دیدی؟ دیدم وقتی حقارات جواب دادی و کیفیتش زیاد میشه. وقتی جواب ندادم دیگه نمینویسه. نه نویسه و خوبه. سلام دادر جانم خوبی نداری؟ میرم خوره میرم. موجی گل سلام علیکم. اپا ساز خوبی؟ ساز تو اولا جور بشنگ هزار رحمت. فوکسوزو تماول جورو زیده باشی. پامیری را میدونی در پامیر خدمت کردیم 8 ماه. میدونم کم گپاشونو میدونم. اونه که خیلی پرا نمیدونم. خیلی گویی که همش گاو زدن نمیتونم. نه که میفهمم گپاشونو و یا گاو زنن من میفهمم. من گپاشونو اولو گاو میزدم. هم دوری ملادویم در پامیر بودم گپ میزدم قطشون کم میدونستم گپاشونو. انه که گپ زنن همش میفهمم خودم گپ زدن نمیتونم. دو دونه پرشکی ندارم. آزی اسمال چند لازم میدونی. یک لحظه تاجیکی را تمام. اسمال دا آشخورید کیف کرد. ساعت دی شب خستم آش پختم 3 دفعه سه خورده در حق شما در حقی. ای زیده باشی کمال. زادروزا را چخک زروندیم. زادروزا را روسیه ای قفای همی کارو باری دواده. مسکو را پامیر کجاش دا بودی؟ خاروخ دا بودم. شکوشیم دا بودم. خد دروازه همو قلعه خون دا شتگی اوقات خوردگیم دو سه بار رو گذشتگیم بدرونش همی خیلی تماشا کردگیم تمام. گذشته رفتگی اومدگیم. الو وی کسی بود کش چخیر کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای این گروه و برادرایی که این صدای من گوش میکنن و دیگران را مخاطب هستند. در نام یک برادر برای تعیین سخت زمانی برادرای جان در زندگیتان خوب شوند. این تعیین باز همه تعیین در ملک غریبی در وطن نیست که به 500 چی شود. لا اقل 2000 لا اقل برادرای جان خواهش میکنم. سلام علیکم برادر. این مایی در کدام شهری رسیده شدگی؟ در کجای برادر بندگی کردگی؟ معلوماتای پور را شروان کن. این در کجای؟ یک گلوسی که یکم اینفرماسیا نیست در این گلوس. پور را معلومات رویم که در کجا شدگی مرده در کجای اوزی و رویش کردن نکردن همش پور را نویسون رویم که یک بار مرجان خوردنک بیدم. مرجان خوردنک سلام بباش. و علیکم و سلام. زادروز چا میکنی؟ زادروز گذرانی هم چیزی هست که قایدش کنی. ساز خوبی الحمدلله. متروی لوبلینا را باتیم زنده و 100 بار نوشتم یک بار نخوندی. نیکی چی با دیداش که یک بار نکردی؟ این رنگ هم شعر نویسندی. 100 بار نوشتیم یک بار نخوندی. سنگین اس ام اس نو من خود وارم تاجیکی گپ نمیزنم.
توجیکی گپ میزنن. سلام اکبا علیکم و سلام. توجیکان چه توجیکی گپ میزنن. ساز خوبه الحمدلله. زود روزش مردا گوره اولا و برده بوده تو. سلام بابا شو علیکم و سلام. چی میگه؟ یک جا یک مرده شده، همه کسا دعا کنیم برادر عزیز. اکای اسماعیل برای من یاردم توجیک لازم. چی یاردم؟ سلام علیکم بچهای ونجی بالا، مردم ونجی بالا زنده باشن. سلام علیکم و علیکم السلام. چی میگه؟ چی میگه؟ این زون ارای سوار پینج خوف وقت نو زیست. آی حسابشو نفهمیدم. سلام علیکم سوجوس میشه الحمدلله. برای دفشا چی خیلی یادم شما نمیمونه خورا این بو برای دفشا میره به خورا بید خیلی یادم شما گوده ببینه با خورا بید. گوش کردم ولی در اون گلوس معلومات پورا نیست برادر. معلومات پورا نروان کن. سلام علیکم ساز خوبی ردنای به خدا زنده باشه. ردنای خواهرکار روان که دوازه دیده زنده باشه. سلام علیکم مردم ونجی بالا، مردم ونجی بالا زنده باشین. اکای شعر بخون. شعر خون تو خواه نداری اسم خواه گرفته برای من میگم خورم. یک بار سلام از مردم درواز بگو. او مردم درواز سلام علیکم. برادرای دروازی همه کسا خوبین تینجین. شما جان و جیگرین. سلامت باشه. هر کی جای باشه زنده باشه. احترامتون هست. اسماعیل همون گلوس گوش کردم معلومات پورا نیست در گلوس. سلام شب بخیر همتون. شب بخیر همدیاران. شب بخیر. شب بخیر دوستداران. شب بخیر. باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش دوام شاید برام پیر و جوان. باز یک آفتاب ما را تر گفت. زنده باشه. سلام همه بچه ها را چای کار بدن یا نقل که زنده باشه. رمضان شد هیچی نشده من خدمت کنم. میدونم شما خواه نداره خورایی میرن. سلام از این بچه های دشت جوم. او مردم دشت جوم زنده باشین. بچه های ویالی همتون با تمام مردم تاجیک سلامتی میخواهم و همه کسا زنده باشین و برادرم خواهرم فرق نداره ایکی جای باشه نباشین، ایکی جای وطن باشه نباشین، شما جان و جیگرین برادرین برای من. سلامت باشین. میگه دستی هر ناکس مگیر در نیمه راه زندگی. یک قدم پیش از تو گردد پیش پایت میدهد. جان داشته میگه همی گپ جان داشت. یوان نگفتی که مردم تمام تاجیکستان گفتم مردم تمام تاجیکستان زنده باشه. خوبای همتون خوش. اسماعیل بیرحمش نویسنده. давай удачи вам. نویسنده بلاگری را آواز حافظ میشیدی او خوب بود. آواز گوشخراش را در کارا پیشتر سلامت باشه. از این شب خوش همتون. در الان نگهبان افیرم میکشم.